Sarikaham tini CA not kok ja sanama paikya tamne ke CA ni bagi kabang ma question call so paikya bobe singjakam gaban tei kisi sa explanation dinani jin hoite abon bagi ma phayo tamne ke kabang leader so no kok angka hikin singjakanam public ni thani kabang hesitation one masisa kirmasisa panic tini CA niti kabang tabo organization robo political party robo khorang ti samanu go khepem abon ti tabo public go dilemma solitum gabona jeng sidai klayo je CA 31st December 2014 no base khai je BJP government ro abone one shogoi je o parliament tu khan abone history ko bama tongo pheba angora just to the points in kok sai changnai ko bama question phayo je CA na tui tang sring tong tabuk tirprani leaders ro tirprani je samung khanye raktam ni bagai silent ama hai question ok sung nogo abang call shopoy pheba CA 2024 implement ingia CA already 10 বছর suka almost 8 বছর 2016 na obono tui borok implement khanya bagainya sajok no bill tui phai apun simino je tiprasani bagi wansung nai je organization khanya individual jotto miluino a bill no stop khanya bagi o bill no karya khanya bagi jotto milui je movement khaligen oro sareko kobama tirpani je indigenous base plus national bising national party khanya rong bising obo je dofan hamjangnai borok jotno o chobawo thanjakai logirikam te lead khalika omake 2016 simi 2018 19 jara jepro 19 no 2019 no o bill no parliament no pass kara nayo afro no non stop movement bo khali ko movement khaimeni bisingom bisingti khaising first je 2019 ni 8 January bo borok je parliament no karika abono sung soba khaino rajya sabha ni je tenjeno je kana tomone abono stop khaimaka for the time being abono lo to home minister change kan parliament otisa BJP government of hagem 2019 and 11 December bong majority MP thangma bagai of bill no pass khaigem aproke CAA thanga CAA je jaga CA bitamani CA gak chung angor tabuk sanamo chung tini chung tabuk political party rok je khorang thai tang tir prawo je blame khaitang kobamo so samung kok simi sawitam khainin samung khaya o bill no kasna bgai chung kebo no gas tonya norok tabuk je khorang ti sana ro aborok o bill ni kahini saimana nango bill no kasna bgai kobamo borok gulisa kha thaikyam chini montral kaipung thaikyam case glaija kabang leaders song asakai costa kai kasuino tini je pro Amit Shah ni leadership home minister ni bor CA khairi ka 2019 11 December abro sin than kono khati kri ka tamne hingkai jeng movement ni bising kabang ma nord chin tirpan duijan khorong ni MP pheba MP ni phan be borok bill pass kanya amon wanso jeng Congress accept BJP joto party ni Congress ni Shiv Sena hoite babak party non chung lobby chanam ka chini o board ni against board na bagi pheba chung om onu gujen kabang national party borong omni kuno effect jagiyam borok jepro voting cholo parliament session parliament house MP rok maximum je non BJP khanyai BJP ni against ni party borok jotna
maximum no boycott khai vote boycott walk out khai bor no gotong against vote dia omo sung no kam tam ga sin tir pon ne mp bor ko ne bjp ni bor ko de nanyo te non bjp ni mp phon jam no kasuna bagai borok wa sai to gia walk out khai thang amai kahini no kan kabne olon borok che khai pe ke jaga parliament bill pass kan abuni against abuno stop khanya bagai te movement mesurely karon amo anyang thanga go o anyo muthangna bagai o ani against sang anbi ma thangnai afro basang siring tonya taw je tini question khai tangnai ro 2024 je 12 march o CA salo khai pheban borok khanya musong khai 2019 ni 11 December ni ul ni simino borok os anya salo khai mangkamu pheban jeng obono muthangna bagai obono stop khanya bagai je jaga jeng je process jin je system khai mani jeng pulis sakang movement khorangti sawi stop khai man suka khai manya je mansak mangka chini az je sobani fanbanya at least nordiso thanjaga jeng movement khai man bagai nordis ni maximum area 6 schedule area inland je jaga inland permit tongo ILP ajagawo o bill no o je an chi salo khai mangla ama haiki borok aina sujak komse kom sungna exam sang thaike ambai basang satisfy jeng nayo je northeast is not dumping ground for illegal migrants am sin slogan aun bagin jeng obono bahiki sai mathaknai ama haikanya western group northeast ni jotan thanjagai CA ni against jeng supreme court case khaike asam nengai alada case khaike tirpra nengai bo chini bowagrani leadership rangkhol ni leadership supreme court case khaijak CA ni against obono aniti ni mesana bagai tawo case solitum omong ka fact tabok 2024 12 march at kaisa CA salo khagen khana woi sim borok panic nglai kya kabang political party song biang ang media rogonugo tirpani je front lines bengali media print media boa garan bung si rogo si je biang kamai thangka taw CA pulia jati olo party hinai CA ni taw salong to ha citizenship obviously India government by reject khana koekjon amto reject nai 2019 simino amono bim bung roktei kabangwa bono bengai simanu kha phebas jeng je movement khai tong phurkai sei media no sungno desdrohi hinka sungno sainya ni heni sungno jini neta rang against khumlong je jaga sung movement khai a media no sungno desdrohi ni rog front page reject jini je movement ni no borsak masu kabangma chini borok otong je media ni koyak ta print media nugunyo question khanyo khaitong tabuk je tabuk koekjon political party no nukam political party bo tabuk se bor governor thani rog sithi riu CA no stop khanya babe jeng governor hoite through governor hoite koiba 10 12 bar media rohaka rashtrapati rohajak jeng home minister malaija prime minister stop khaijak delio jantar mantra apne engage movement khaijak ha black pradhan mantri no taman kosam ri phono gis arrest ja abno ke kamai thanga tabuk ni je lama gai kebo aro sab question khayo je si edisho effect ni hne sin leader khushi hne je apron je movement khanya ro kebo abon khushi ya but jeng edisino oroni exam sang khaima ka sam kisi sasin esimin obono fully tirpana exam sang khanya bai tabuk একটা no upai supreme court je case tol to case bai sing bono harnan kobang bora asam ni northeast ni kobang northeast ni asam ni example otir pro salong pro salsa pro movement khai kya tab omo tab gono andolan bai choli asang semen gono andolan bai ingi abo obuni ani andolan an bai mathang nai omon sum buji thai an je jaga pro CS namjak tab ke or CA ni rules sung thangam rules ne against khanya ka sung supreme court no oje chin case soli tong tabuk asam ni case northeast nation ni case tarpor boagar bungi je case borok je supreme court repetition dimani am kaise claim tu jaknor saimana claim tu hearing mongnai ga abuna chin tabuk hok tabuk sang ukil ka hamka nawi abun against sang kok sang gar tabuk blame khanya ni kogyam
আর কবংমা borok sungno simi question khaiharu phone khaisangharu tangai siring siring जों सिरिं सिरिं चीनी जे स्टेप जों जे one by one step खाइमना अब चीनी के प्रोसेस अब न चीनी स्टेप न होरु बिल पास न सकान जों गण आंदोलन खाइया गोली कक्जाखा अब न स्टप खाइमे चीनी हयते जत मानसक जों ट्राई खाइया जे मानसक जों सेफ खाइया बिल पास मन परे से रुल्स खाइमे परे जों जे आइननि मते थांना दंमोन जों लग लगैनो 10-12 दिन बिसिं जों सुप्रीम कोर्ट केस खाइया 2021 जानुवारि मासआव আমার কেস চলি দं তাবো তাবো যারা খরাংটি সানাय তিনি পলিটিক্যাল পার্টি इंगै टिफ्रासा कमाय थांनाय अ बिल चालंखाय हिनसामानि अ बिल तो 2016 सिमि फाइदोंमोनि आफ्र खरां थाइजाबनो कक थाइजाबनो त्रिपुरानि लिडार संनि बखगो खनाइया जारा नेशनल पार्टी खाइनारो कक बरक सायरो बखगो ताबो बरक सिनि बागै हामदर्दि फनगजो बनि कक बसि जों ताबो आंदोलन ना खाइदों आं सानो मोसं जों बनि कक आंदोलन खायाम सिनि स्टेप बाय स्टेप जों खाइनाय अमनो बागैसो पेनिक ना ककरै अब 2024 नि सीए या अलरेडी 2019 नो पास 11 डिसेम्बर अमन जस्ट आक चालु खाइदों अमनि दिनि स्टेप बाय स्टेप जों मा थांनाय खरांथि सानाय हायपनो आनि पर्सनल व्यू गामो आइन बनि जों पास आइन बनि जों मोस्ट मखाय तागै नों अकताल जे चालु खायमा तामो 2019 जि पास थां आंखै नों ताबो चालु खायमा नों बाहायखौ स्टप खायमा नों एकटन उपायर जों सुप्रीम कोर्ट जे बाय केस खाइदों आबन जों मा नासिंथाय आवन परे जों नर्थ ईस्ट जत मिलुइनो जे बिसि एफेक्टेड एरिया आसाम त्रिपुरा नर्थ ईस्ट जत दङ थानसागै आबनि बागै जों स्टेमनानै जारा आबनो ताल रिमर खाइदोंलाय कोनो खाया कक्सिम साइड दङ हिनारो अब्रंना क्वेश्चन खायमा जों जे कोनो साम खायका नर जों कोइ कक साहरो जों ब्लेम खायो जों फोन खायो फेबा मुंसाब खाया नरक सासु ताउनर खायनायतम आनि ओपिनियन कबो सीए ने गेछ जों ता अमनो स्टप खायना फुल्ली एग्जाम सनानाखै सुप्रीम कोर्ट न कासे उपाय अम जों नाहारजा गरम मुभमेन्ट गण आन्दोलन खायनानि जरा कमाय थां गाहना वानसु जों ताबो मा नासम जे सीए बरक जोंनो एडिशन जे जागा एग्जाम जों खायजा आरो बरक दानन चेष्टा खायनि जों अमनो नासुय मा दंनाय आर अमरानि स्पेशल कप OCA 2019 अब 2024 पास माया अपने बागै कटाखा बरन पैनिक खाइ क्रिएटा खाइदिन ओ स्टेप न जों नाहार दङ जों जे खायमानसा खाइका ते खाइदों जों ताबो हारमाया सुप्रीम कोर्ट केस लिजाक अब नर साइमथाय आर ओ इशु कतालिया जारा क्लाब खरांथि सानाय आं तांनि मागे मासा गांखै जे ताबो मीडिया नक दंहा सोशल मीडिया नोगो प्रिंट मीडिया नोगो फेबा बरना 2016 सिम 2019 जरा 2016 सिम 2019 जरा आल लीडर्स ना कक खाइसा पनि सीए बा सीएबी अगेंस्ट कक सामान खानायाको फेब तिमी के बरात कैसे थमा सिजावै बरना ब्लेम खाइ दंमानि अब ब्लेखि चाया अबनि बागै ना दिनै फेसबुक मा फाइया आत कैसा अंमानि गतना यामो अम जोंनो स्टक जों बहुत जरा रिखा बहुत मुभमेन्ट मक्स लिखा तेवैसा बरमा साने जे बरक सोलन सिमे उनि जरा सिरिं सिरिं दङ तिनि मीडिया बेसंग सीएनि क खामदार दि तिन बागै सिम्पथि फनंनाय अब तै जोंनो जिनि बिसिंग डिवाइड एन्ड रुल खायानाय दं गाबनो तिनि आन कसारमु सीए साया के बनस काहाम हिन सानाय ग्रै जों सीए न कासना बै 2019 जरा जे मानसा खाइकिया एग्जाम सन्नारखा अमन उरोबो जरा पाइमन उरोबो जे जरा बिसिं सीए खाइजा गावनि एगेन्स्ट जों सुप्रीम कोर्ट केस खाइजा अम ताबो कन्टिन्यू चलि दङ बोसोर जरा थांना अम चिन ट्राई खाइ दङ जत मिलुइ जों आंदर सागा मबागार नि लिडारशिप त्रिपुरानि केस खाइजा चिनि नेशननि DSF नेशन मिलि खाइजा तारपरा आसाम नेंगे आलादा खाइजा अम हाइकिन चिन तीनटा खाइमन परेबो ते ऑल इंडिया वो प्राय 78 ता मतो ओ एगेंस्ट केस खाइजा अबने हेयरिंग चलि वानि चलिखा ताबुक 23 डेट ओ इलेक्शन बे जेको अब जों माना सिंथाय गौर ताबुक जे चिनि लीडर जे मुभमेन्ट खाइने अम चिनि बागै सिमियम जारा ब्लेम खाइने अब जस्ट बंनि थानि इशू करेंगे चिनि पब्लिक नि कासा बरंनो तला खिखलायनि बागै
issue tak tu itu gorob जों सुरु बुवा गारन अप्रसिम डिपेंड खाइ तंग जुगियम जारा जॉइंट मूवमेंट अगेंस्ट सीएबी खानि बंग अप्रसिम खाइ तुगिया ताबुक जे खरंटिसन बरम वेलकम कि साजे नरबो कासे स्टेप नारि सुरु गवर्नर न चिठि रिमा बे सिमिम सीए मथाक जाया नरबो जों बाक्सानो थानि जे पार्टी ताबुक गवर्नर चिठि दिनाय बरबो जों गायगेन सीए नि अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट केस खाइदि अम पब्लिक फना बगे जों ता थकाय आनि अमनो नंथानि आणि जे साइमामनि अमन साव अमंका कुबुय गवर्नर फंगना बागी कम जस्ट पब्लिक चिनो फंगना बागी सिमसे गवर्नर जरिबनि ताबो और उपाय के नरक जरिम संग चिन बागी वान छोका तिप्रासनि बुम बर पपुलेशन कमाइ तो तंगै न कमाइ थांनाय नस वान छोक जा मीडिया बसं साजा सुप्रीम कोर्ट केस खादि कुबुनि बानचिना मुसं खाय नंगो अजरा नं जोंना लगिरना मुसं खाय खादि जे मानसा खाय सुरु मीडिया बसं सिन कक सामाबाय इंगिया Nini omne activities omne against tam activities tong om kasi tong phonong practical activities hambai ase panic na kokren already tipra sar om hakin struggle khanya exercise ma narnai amre ke amne bagi sangke amne blame khayam chini fight jong khai ma thangnai